Mayabu Taram Oxeri, when Mamanga in a crema to the second engine, Messeski part 1. In a crema part 2, Madam Dimasi, Naina Pipsi, Am Namaru, Equina part 1 the Babylon second anno habdo, Equina Masatakre, Lugomaki daughters in Aduna Canano have this Equina Kanka, Amukasi Makatana Maki, you, Amasung fornication, Haiba, Amasung Mahagna. The wapao in a sicarino have a sick maram the equina cara, Nainam the sea, show the hands in the sea. Sagamalem, Pertibu Sambiba, a sucumati Kubuhani and Itana, Monsibiba. If I show now pointing and Itana Takasaipa, Nahana Roibamatanda, Quita Pibiba, the king of Hong the Sando have a 3 angel Messeski. As a second engine message part 2 in Negatori Panahan Babylon, Amasun Masiga Marila never, Magi Pa Moke Dunhana exposed to Hana Equida, Hibike, Adu Matu in Masi Bible, Matu in the Masi Equina. They Nazagadori, they Natina Lawi, Masidana Bot Nebu, I carry to Kambana Tepa, a delay call me Pakidravni, Papini, and one day in a Pataba Pa. Papi Tanpan is the later me, Aduna Hakit Hawaii, I hit the latest of you. Tai but she now could emota, Akin Siba Sina. The pass for Peter, Mokocho Babylon, you mean the Layam Batara, assume the Kanaga, Adugumba Amam, found a Tamba Babylon, they get Tolopon in view. Hoping will Pognanas in view, probably so Christa in the Kunjari. Amen. A quite a move verse I took Paminasi Revelation 14 game, and here followed another angel say. Atopa Sagadut Amana Matung Ilatuna High Babylon is fallen, Babylon ase Ture. That great city Madugi Achoba Saharato because Maramdi she met all nations drink of the wine of the rod of her fornication Maki Oktabi Tobigi Asabiki you adu Ritibi the Lady Bazat Kudimukta Mahana Pitle Maram Asina Mahakase Ture Hanya Equina Hacre, Mamma Babylon ye, Equina Magi, Masi Equina, Hazana Necare and San Babylon, Horpum, Nimorote, Hore Matang Magi, Nimorote false system, Mamma, or sick false system, Mamma, I have Jepiti, give up couldn't the Hoji, Laibam from couldn't the Kuramiva Lishing a say, Masi home Amani, Masidi Horki on Actanation of Sam, Madu Maram the Equina Namgre, Tamcre, the spiritual Babylon have sister Revelation 17 Equina Pop the 5, 6, Aduga 9 Pabum, and the Equina Kankare Madudi, Masi, mother of Halos, Octabising the Mamani Hai, Aduna Bible Gimatuna, Sarsamana, Quina Nupi Amana Sarsamabukane, Octabi, Nupina, Quina Amot Pakarapsas Bukane, Duga Aseng be Nupina, Asengba, Adi, Shogi Asengbasas Bukane, have to be Madame the Negre, Aduna Hide of Nupida, Harlow Abdi. Yamna Octabi Nupi having Aduma Nupini, Aduna Tapati Mana, Octabi Singi Mama having Aduna Mama Habiti, after the Mana Mother Searchni, Hide was the Protestant, did not miss and couldn't ase, Tolo, Kiba, Adugumba Search, Aduni Habsine, Aduga Maki, daughter Habsina, Adugumba Mamagi, Patabalisa Adugi, Tapitambiba, Adugumba Pataba Search, Adugi Matung Induna. Saliba, Tola Agasu, Magi, Sana be the Gimatum in the Amuhana Saliba, searching a Sibu, Equina daughter search, hiding a Quinacame, Haiba Mother search, Secanano, Haiba Matam the Quin Hacre, Masi, Roman Catholic Church, Haiba Quina 17 Pabum, and the 6 Pabum, and the Haiba in the Fias in a shortly Christian Simbuhali, Christian Simbuhata Mother Church, Hibesti, Canano, have the Roman Catholic Church. Mana 530 1870 90 at Kimatanda Mana supremacy of Matanda Mana Sahi listening of Sani Pamba Matanda Mana Hat Kiba Christian probably Sukrita Matum Indana Hat Kiba Christian 100 million Christian de Hena Asukimati Man Hat Kikwadi Tam Tiba Piti with a quality Satiaba Hitler and Hat Kiba Masin at the Mahaki Masin Asina Asukimati Heli Sinosa Masini Masigi Maranda Necre in the Sars Asigi Maranda Haja begin Maram the Hyde, but Sarasida or mission Adugi Maram the Mate, Maki Tapi, Aran, but Tapi Tambi, show you Markaleva, Bible, you honor the Tapi Tambi, but Magi Lucinda, Tapi Tambiriva,
फत्तबदो अदुगी मरमदा हाइजबनी कोइना मखा ताना सुयेंगसी हाइदिबो सर्च असिदा इशोरगी दमक मी क्यामरुम लै खंगदुना मतुंग इनबा मी क्यामरुम अमसु लैरी हाइबसिनी अदुगा अतोप सर्चिंग दसु प्रोटेक्शन सर्चिंग मागी मतुंग इनदुना सलिबा प्रोटेक्शन सर्चिंग असिदसु इशोरगी अचुंबा खंगबा अचुंबा तौनिंगबा मी क्यामरुम लै अदुबु मखोगी मसिंगबसिंगना सेरान पुरान ताकपिरगा बाइबल को नाइ तबदा ताकपिरगा लाइबा अदुगुंबा मैम अदुसु लै हाइबसि मसिनी कोइना हौजे यंगसे बाबिलोन महाकी वाइन महांगना कोइना सिंबल नि बसे सिंबल नि कोइना यंगमिने बतारे मागी ओक्तबिगी असावबगी यू हाइबसे बाइबल की मतुंगना कोइना करीदा सिनागे हाइबसे कोइना यंगसे फर्स्ट कोइना जेरेमिया 51 गे 7 समिनसे जेरेमिया 51:7 एंशिएंट बाबिलोन गे मरमदा असुमना ए 51 Babylon had been a golden cup in the Lord's hand. Ishorgi kutta Babylon haibase sanagi cup oidun lai haibani. That made all the earth drunken. Haiba cup asina prithibida laiba khudingma ase mana thalle thaga ngawhalle. The nations had drunk of her wine. Prithibida laiba jasingna mahaki yu adu thae. Therefore, maramaduna the nations are mad. Maduna haidiba jaching ase ngawre yu thabani na ngawre. Atuna masida haidiba Babylon ase koina Nebuchadnezzar Babylon na prithibida laiba mission adu da kari tawi haibidi maramda mahana prithibida laiba mission ado maduda kai tawi masi asengba yu fermented wine habdi maramda nate masina nganibse mahaki dharma yoiba aranba takpi tamdiba mayam adubuni isinausa ekhoi haidibse masine ekhoi yengba yai masidagini huji prithibida laiba kuding huji asengba isho kurumdabida aranba false doctrine aramba laisin kurumduna san kurumduna namit kurumduna tha kurumduna aikhoina huji maiba panjida yengduna aikhoigi rasi fall yengduna kuthi yengduna tawriba khudema asigumba khudema ki hauru khumde karai degina Babylon degini masigi mapana prithibida lairba jat khudema ase ngawhalle snausa yengse akoina look 5 ki 37-38 ta amuk hena detail khangnaba look 5 ki 37-38 Christana you se kariga sangdamnagi haibasi yengmase no man put a new one into old bottle ariba patrasinda mi kana amatana anoba you hapsande else oiba taragadi the new wine will burst the old bottle ariba bottle ado hairiba ase anoba you asina an sagai hangani pokha hangani and be spill haidokani and the bottle shall perish hairiba bottle the mangani thaina mangdi yugi kawar se saunda sembani hairiba ariba asida anoba you adi maya yam kanbada hapsan batara sagai masida but new wine must be put into new bottle anoba you hadi the kramahi haibani hairiba the kramahi je anoba partada hapkhani bot at pijab adu etadi ani mokto kale masida kristana sangdamna diba parable ase karino akana wine have se masina karibu sangdam nei habam tan mahaki takpi tambi bobuni all bottle has na phari se chingna takpi tambi khraba adugumba sanadi tho adu ekhoina khangnei aduna new wine have se ki athadi karino dharmagi takpi tambi ba adubu wine haina ekhoina khangnei adudi Babylon gi takpi tambi ba se karino haibse ekhoina yengba yai in a quotation no parakhe parting da ekhoina Matthew 15 gi 9 da ekhoina se Mark 7 gi 8 ta surasum nai 7 gi 8 pazrakhe hana for laying aside the commandment of God ishoi yathungsing ado thawoi daduna thawoi daraga gi hold the tradition of man hai mission asna mi gi sanabi niti niyom do takpi tambi hai makhada ai pajarage masilare masini Babylon na tawriba thabak habse koina Roman Catholic na takpi tambirib se karino ishori doctrine takpi bagi mohta mi gi sanabi doctrine ado takpi bani ishori athung ten commandment ado khongoi naraga mi gi sanabi mi na semba niti niyom Bible gi dagina thab atu gumda takpi Matthew 15 gi 8 9 ju hai 9 je ona parage 80 pararoge but in vain arem bada they do worship me mokoina ebu kurumi
teaching for doctrine the commandment of man adun migi yathungsing ase dharma gi takpi tambiba ni dharma gi poktaksing ni oina takpi tambi hai shoi yathang tara adu takpi bagi mota mi na semba yathungsing ni gi sanabi sing adop pharisi sing aduna takpuna lerami adugumna high river church asina Babylon high river church asina Roman Catholic Church papacy magi lusing basing aduna ta I habani ayamu second selected message book 2 gi 118 da sumna high alan wine high what is that wine high river you asikarino her false doctrines mahaki aran dharma gi poktaksing aduni she has given to the world a false sabbath instead of the sabbath of the fourth commandment Bible na kona Exodus 20 gi 8 to 11 da takpi bagi matuna tareni suba numita potha waina mari suba yatun pi adu Roman Catholic no madu gi motta sayon gi ahan ban numita potha gadabni haina aran ba sasina ba sabana mapi masima ki false doctrine ni Bible da yaudaba has repeated a falsehood that Satan first told Eve in Eden the natural immortality of the soul id Satana if the Eden garden da Thou shalt not surely die. Nang sumchi shiro and a peak of a pokta ado, Maduki Sanabido, Hyderabad Roman Catholic Church at Natari, a quick Hawaii, 7 9 day, have said. That I have seen Machina Manatapi, immortality of the soul at Sinamagi, an issue of false doctrine, Masidagi spiritualism, have said happening. Many kindred errors she has spread far and wide. Arapa Anapadamahana, Atopa Aranba, Cameron Mahana, Sandokre, Tapi Tambiri. Teaching for doctrine the commandment of man. Migi yathungsing asibu dharmagi poktaksing oina mahana tapi mokoi na semba mokoi gi lusingba sing na semba pom na semba bishop na semba mokoi gi priest na semba mokoi gi catholic ki lusingba sing na semba doctrine ado migi tapi tambi binai masib khuding moksana khoina khangadi Roman Catholic catechism hai se masida ikhona paba matamda noina loina khanglagani koi hoji khara adudi yengminase aina khangja bakara share tawrake nakon screen da su fazana jengbiu mana takpi tambiba aranba doctrine sing ase kari no habase aina samlapna taraga mathoi mu aina pijage hariba sing ase munna jengbiu masi marandana khoina thijanbiu number 1 Sunday Sabbath ekhoina nomaijing numit ase ishona pibiba mari shuba Sabbath aduki mahuta masini nomaijing numit asina ase ma Sabbath ni Lost day don't know my gin mini Saturday is not lost day or gidami. I do give up no my gin min equine saying a knock the benin, missing act the mission I say around the knee. Missing act the biggie hotel COVID-19 and la even particularly now like some ma'am laiba, Mahula pong natural disaster, ma'am like said no my gin missing the knock the beginning. I don't know Mahana no my gin and say show you what happened the middle Mahan takpi tambi, Masi Mahaki around but particular ladeba. Protestant denomination kudingma punam thak toriba adu kanatna prithibida leiba chat kudingma punam thak toriba aran takpi tamjibini masina maram oidana prithibida leiba leba kudingma na nomajin namit ase suti oina pothana ribse masidegi horpani mathang ani subada immorality of the soul aikoi ki thawai ase siba naide habsin koina bible na hai thawai ga hakchang ga kaina rapse Sibani, when James to the last burst, equine, Habido. Shonda Sandy Matam to equate Hachang Chemo, Matam the Mahaki, Sorado comes the bread of life, the man comes ale, Hariba, Dustka, equate Mahaki soul, spirit aduga, Punjalaga soul, Ado Ahim but Hawaii have say, as a mind way, Masi and each equine Siva, Matam the Masikainare, Sordone, showing upon the Salani, Masimaram Dato. I video the Sulay can our death picture a civil one brahim do a state of the death doing Madame the soup for the video that you must Makatan Salaroy, quick Hachang as in a pretty that in Gagani Adubo Mokoina Abdi, I could Tawaish acid she was 9 day having snowsha, Masi Arandani, Masina Maram with the spiritual Bible, I could seek a mission, I could Muhala Ekan Haize, Masi foundation there. It is not biblical. Masi Bible go tapi tambi banakte. Ada number 3 down. Amu aikoi angang singche aikoi prithibida lakraba mi pung khudimok se angang degi horga lapani khudimok se papi oina poi habsine. Children are born as sinner. We are born as sinner habi. Khoje papi oina poi habne. Ada Bible na khudimok tapi de
हाइदि जेम्स 4 की 17 मतुंग ना खंगदबा मिसिंग अदुदि पाप लेते अंगांग मसा आइबसे मखोइदा पाप ले करम मतम मखोइगी अंडरस्टैंडिंग शोगी याथंग थुगाइबसे पामनि याथंग थुगाइबा हैबसे करिनो ज्ञान लेरबा मसी फई फतेना खंगबा मी खतन मसी थुगाइबनि मसी सुकंग खंगदना इकोइना मसी थुगाइबा मतमदा पाप लेते अदुबु मसी खंगका थुगाइबा मतमदा पाप नि हैबसनि पाप गिल हैबसे इकोइनि होय इकोइना आदाम तौबा अदुगी गिल मारान माना तौकिबा पाप तुगी इकोइना दंदी दो इकोइना फंगबा यादे इकोइना इस्केल 18 दसुना कोनि यंगते खंगनि मपाना पुबा पापदो मसाना पुरोय मसाना तौबा पापदो मपाना पुरोय मसाना द सोल दैट इज सेल die हमने पाप तो वमा 18 ओरंगनी the soul that sin is shall die हमने पाप तो बुदो मान तो बुगी मतुनी ना फंगनी हाइबसिनी मसिलरे मसिना मरम ओइदुना एखोजे पापी ओइना पोय अदुना मरम ओइदुना अंगांग मसा सिंगे बप्ताइज तो बदमनि हने infant baptism हाइबसे अदुना अपिप अंगांग का एसु खंगदब तो खना बप्ताइज तो लेते अपिप अंगांग पुनिंग होंबा हाइबसे करिनो पाप हाइबसे पुनिंग होंबा हाइबसे करिनो हाइबसे मखोइन खंगदे अदुबु मखोइना baptize to be masilare masina number 4 lagre adi number 5 ta one step always step haibse masidagi maram oidana atopa doctrine ama ishona ikoi amuk tang kanbi kradi matang khuding maki okoina kanbi khrabni haibse hoina masigi doctrine asilai aduna ikona prabhu ji sukhi thanga thajaraba अखोइना कनग्रदे अइना पापी ओरगसु को मी हालुरगसु फतबा नाम तोरगसु ईश्वरना अदुम कनबिगरगने अदुगा कनबिदबा मिसिंग अदुदि अदुम कनबिररो हाइबा मसी लाए अदुगा बाइबल हाइबदि अखोइदा ईश्वरना अखोइदा फ्रीडम ऑफ चॉइस पी हाइबा अदुगी मतुइना ईश्वरना तौगनि हाइबनि मसिना मंगा सुबा क्वाइदि अरानबा ड्रॉक्टिननि मथंगदा अखोइना अमु यंगबा याइ साल्वेशन थ्रू द प्रीस्ट अखोइना अराम खुबा मसे प्रीस्ट रोमन कैथोलिक सिंगे प्रीस्ट मखोइना अखोइगी पाप कोपीरे दि कोपीरे मखोइना अखोइदा अरां खुबम पीबो गामी पोपना अखोइदा अरां खुबम पीबो गामी मागी बिशप सिने अखोइदा अरां खुबम पीबो गामी हाइना सिगुमना थाकपीबसे मसिने पोपना कोपीबो मा अदु कोपीरबनी पोपना कोपीदबा मा अदु कोपीदरबनी हाइबा असिगुमा यामना ब्लास्फेमस होइबा पोपसे ईश्वरनि काइबसे मसिगुमा अरांबा ताकपी तंबीबसे मसिना तरुक सुबा लेरे अदुगा तरे सुबदा पर्गेटरी अखोइना पर्गेटरी हाइबा मखोइगी ड्रॉक्टिन कदाई लेकिन खंगदे मसी सैतानिक ओरिजिन ने मसी ताई अखोइना सिबा मतुंग अखोइजे नोरोक्ता डायरेक्ट चते हैं बाइबल को अखोइ नोरोक्ता चते अखोइना सिबा जे तुमिदुनी अइना फंगुदुगी वाइलबा मतुंगदा सरगा चपा नोरोक चपा इशोना लेपनी सरगा चकतबा मिसिना प्रभु यीशु कृष्ण अनिसुबा हलको मतंदा माकलोइन सकिनी अदुगा नोरोक चकतबा मिसिंगदना महाना अमुक चाहि लिसिंग अमा मिलेनियम वाइलबा मतुंगदा मिसिंगदा फतबा मिसिंग सरगा च मखोइ अदु हलाबु मतुंग मखोइजे फतबा मिसिंग कलंगनि अदुगु दंदि पिरगा लोइरे मदुनि अखोइना अदुबु मखोइना हाबजे अखोइना सिबा मतंदा अखोइजे नोरोक चते हेंको अखोइजे कायदा नोरोक तु चते अखोइ तुम लेरेबनि अदुबु मखोइना हाबजे पर्गेटरी दला थिमा कुम धाइ बिसना माइना चाइ आइना तौबा पाबदुगिन फना फतबा मी ओरगसु आई चाकनि अदुबु हाइरिबा सिदा अखोइना प्रार्थना तौबिबि याय पैसा पिरगा हाइरिबा से पर्गेटरी दगी अखोइना सरगदा पुखतबा याय हाइनको नोरोक नियोय बाबसे अदम नोरोक तको अदम मैना साक्तुना लई पर्गेटरी हाइ मफमसिदा हाइबनि मसिगी दमने उदुना असिबा मसिगी डॉक्टर असिदगी असिबा मिसिंगी दमक प्रार्थना तौबिबसे मसि लाए मसि बाइबल दा हाइदे द डेड नो नथिंग असिबा मि कइसु खंदे मखोइगी दम अखोइना प्रार्थना तौबा दरकार ओइदे अखोइना हिंलिबा मतम असिदा कइदोबा अखोइना मोंदा ईश्वरदा चंगजदे ईश्वरदा को अफबता होगतबनी हाइबसिन मसिलरे अदुगु मथंगदा निपान सुबदा इमार्कुलेट कंसेप्शन ऑफ मेरी को मेरी जे यामना धर्म सेले प्रभु यीशु ख्रिस्ट जे केरोबा माजे पापी ओइना पोक्ते माटी याम धर्म सेले अदुना माजेना मरम ओइदना मेरी एसे पाप सेंदे हाइना खनै मदुदगी ममैथंदा मेरी एसिना अखोइगी एडवोकेट ओइरे मेरी एसिदा अखोइना प्रार्थना तौगदमनि हाइना रोमान कैथोलिक सिना मेरी बु खुरमी हेंगो खुदमोइना पोप खुदिमो अखोइना पोप जॉन पोप 2 हजि लेबा पोप फ्रांसिस महालसु मेरी बु खुरमी अदुबु महां मेरी से कनानो हाइबा मतंदा सैतानी असि खुरुम्बा से बाइबल मतेने याउदे मेरी एसे तुमदुना लाई प्रभु यीशु क्रिस्टना हलकपदो अनिसुबा लेंगपदो गाइदुन लाई अदुबु हाइबा नुपी एसे कइदोबा अखोइगी दमक प्रार्थना मोंदा प्रार्थना तौबा मांगना अखोइगी एडवोकेटनी बाइबल हाइबगी मतुंगा प्रभु यीशु क्रिस्टना अखोइगी एडवोकेट वनों बिबा मपुनी
adubu Mary no wanum mapuni haina sumaina takpi tambi masi yamna lale adubu mathangda idolatry la Roman Catholic Church in the ko makoina makoigi maphamjina moi idol di aduna 10 commandment gi Anisuba ya thanko lai muti lape ya de have the mokoi hongtu imi mokoi catechism the hongtu ini aduga masige aduga taras waniya gi tamo ta mapan koina taras suba commandment do ani thona khaido imi adun lai muti ya aduna mokoi lai muti ma am church ta pusale je moina khurum ningai nate khoi devotion yengai hani Roman Catholic Church lai bang khang kudingam Mary ki statue sabu ugani Jesus ki statue sabu ugani mokoi ki church manung dam se ko mokoi na dik khuram de hai adu idolatry ki thabo khuding mase adu ga relicsing at sensing gi kai ama lai ro khuding mase mokoi da loina mase ki thabo se taw mase bible ki mathang ina ya dabini adai mathang da ekoina mokoi da ko unholy festival am lai seng da ba mokoi da sem sa ba ko am lai hai ba du manung da ekoina khara panba tarabda Good Friday aduga Easter Sunday aduga asigumba lens asigumba singche myam lere adigi koina rosary toba asigumba aramba doctrine sing yam lere aduga mass kumba koina mass mang thoba adu khanin jarokini asigumba doctrine se Bible na ekoina tau haina Bible da kain haide Bible na ekoida pikiba institution di Lord suffer kakani atai mamang gi ceremony se Jews in the pikiba di loina koina inbagi matau tare ekoina wati tau da only communal service Lord suffer khong chamba da angur thapje masini adubu mokoina masiju seran turana oi masina ekoina taras walaire aduga masilare aduga tara aduga Tarama toy shubu da mokoina sumai the church is above the Bible masi mokoina tapin church habji mokoi gi lusing basing ase Catholic gi lusing basing ase mokoina haiba pop na haiba se masi Bible gi mathak ta lai mokoi ji kana amtan just to ya Bible nam khoi ju church to ya roi Bible gi waising ase mokoina samdok chengding khondok khongjing taw bang mi hain mokoina tapi tambiri masi aranba blasphemous ni ko blasphemy makhal amani masi shona ya ta ko adugumba khwadi tam thiba makhalam ni aduga mathangda ekoina amu gengsi salvation through seven sacrament makoi gi sacrament ko asengba haide makoi khoi thorum lai makoi tare ase gi manungda ekoina baptism ma je ekoina arang ku bungi damo baptism tawdabe yade aduga makoi gi baptism ko dan sprinkle ni ko ekoina khikpani adu bible na have the immerse ising the pra lupaga ekoina tawgudam proposition adu gi motam masi jong toy mathande equaris sabje masi da mass asina symbol loss of communal servant mokoina mass ti matamda mokoi gi tan ado tatsaina proposition krista gi hakchang ole adu ga angura do mokoi gi presna asema proposition krista gi ole hai mokoina shorje masa muksem bugum hai masi wali gi tamthiba aramba takpi tambibani mathangda confirmation abjana mokoi gi lusingbo ogidaba bishop priest asina singbo dekon singbo khanga dawse mokoi je oithina da mokoi na Catholic sing na mokoi da thawai asingbo tibi haibi gi thawramni masi darkar lai khubong dama masijo arambani mathangda reconciliation ayam chala roigin matam leitre reconciliation ade mathangda anointing of seko anabo ni singje thawne biba masini masilere adigi mathangda tarukto ko masi Bible na haidi matung ne ko nataba adu ko matung da marriage luhongba haje luhong ji ki mapa ne khana arang kubam phangane hamni mathang da holy order side ni ko hadi mokoi asengba order sing hadi mokoi na bishop laire bishop ki mathang da priest ki mathang da deacon mokoi sing che mokoi asengba shogi da mok thabak tawkhaba mokoi khandokraba sing aduni ana hai masini mokoi gi aranba takpi tambi basing khoi na mathang da mu yengse fornication has a Bible gi matun na fornication mahana prithvi gi leba khuding maka okta bigi thabak taw ya fornication da ikona James 4 da ikona yengse James ye adulterers and adulteress okta banupa sa okta binupisa know ye not that akhoi khang da bra the friendship of the world is enmity with God time pambaga moru boiba se show gi yengna bani whatsoever therefore will be a friend of the world is enemy of God. Kana guna time pang maru salma show you in abni hai. Masina hai di keno
church amana taimo pan ba ko taimo pam go yada ba mong da to na tina ba se masibu ikhoina kari fornication unlawful alliance and ikhoina shogi missing asina cheng da ba missing asiga to na tina dina leiba aduga Isaiah 23 gi 17 da su asumna hai aduga Ezekiel 16 gi 17 Israel masal sina Isaiah 23 gi 17 da tire na ko 70 year gi matung da ishona tire gi mathak da amu lakani aduga mahangna mahaki ne kharba higher hai octave sing ado maduga punna maha amu samina gani mana octave halok ki thabak ado mahangna tawgani habi masjid hai busi karino habi any religious organization amana state government ga pullaga samina bise ko masi shona ya masi boy khoina fornication habi fornication adi luhongdring da nupa nupina phattaba mari lenyabdo adumai tokdana ikhoina church ka religious power ka ikhoina state ki power ga punna samina bise masi shona yadi masi bu fornication ni masi unlawful alliance haina khane masine aduna hariba asini mahanga tawribse mahanga Roman Catholic Society Church ka mokoidi religious na mokoidi state power adu bu control tawduna lai habi asmai tawduna mahana prithvi da lairaba zat khuding ma se ma ki dharma gi oiba pokta thing asina prithvi da lairaba zat khuding ma khoina laiba khuding ma se ma ka samina gane mahana habi gi matung ina loina satkine aduna ma ki aran ba takpi tambi ba me hoji lawribsni aikoina climate change laiba me amse masi phagadi numai jin nga khatam ne masi nga pragadi asi ohum bom yam lakane na man takpi tambiri bse masibune ba akhana fornication ha si aroi bam matanda lakani prithvi ki da lai ba khuding na mongoda support rokani adum matanda mahana prithvi da lai ba missing ma ki okta bi taw ba adugi mapana yu halani ma ki arama takpi tambi ba adugi mapana masi akhona third angel message ki matam akhona third angel message to maduda sum masi ki maranda yamna akan bu warning piri akan baje masi akhona amu jengse ishona amu ikhoida finance call shona ikhoida finance call am piri haidi buse ikhoina amu yengina score revelation 18 gi 1 to 4 the high asuna after this thing I saw another angel come down from heaven having great power and the earth was lighted with his glory sa achoba sagadur am sagade kum thapo orme mahaki mangal asina prithvi ase ngalami kan sakti goloina masini ko masi kumdare man hai he cried mightily with a strong voice Babylon the great is fallen so Babylon as ture happening it's become the habitation of devil mahak ture se karigino amba sumana saitan singi ko kaidong phumoy phattaba evil spirit singi kaidong phumado ekhon Vatican City je masina oiribani amasung Roman Catholic Church sing asina oiribani sida haje the whole of every false spirit aduna phattaba evil spirit tawai khudin makiko punpham a case of every unclean and hateful bird aduga sengdaba usek sing adugi ko makogi makol adu mahak tukot sabu usek sing adi langja saing sabu usek sing adugi makol do mahangni haibni asengba mangne mahang tawli bathabu che mapan thongde yam phaba adu manungdari saing sabu usek kumna mahaki satam ase oirabni verse 4 for all nations have drunk of the wine of wrath of her fornication and the king of the earth have committed fornication with her aroiba matamdani huji haurabni hoji prithvi da laiba laibak ching kings of the earth adi prithvi ki government khuding masina ma gulune na phattaba oktaba thabak tawani haibadi mahaku support tawani mahakna haibadu gi matung ina chatkani habni sinawsa masi prophecy is fulfill oiba haurabni ekoi gi mangli koi dana tholagadabani and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacy mahaki luxury to no maram odan prithvi gi lalol etik tawba missing asi na khuli ha adana khuna Bill Gates kumna ina khuli ko kode mo se po ko mari leina ba mo gi luxury aki amo mo gi saba asina singba punama adu degi oiri asukimati luxurious oiba church amani hida verse 14 I heard another voice from heaven saying come out of her my people I give Misha Mango the Gitolo Hamishna. Ishona Hoji Kauribni that ye be not particles of her sin, Magi Papsing Adugi Saru Yadan Agidama that ye receive not of her plagues. Maki sign Akon Mo the pig of a sign Akon the number pounding the Mutoro. Snowsa, I give video in video with Snowsa, Nakozo, Hideba Babylon, Hideba Sigi Manin the Salamaba. Adu Tardi Snowsa, Bible Kauri, Prabhu Sukrisna Kauri.
प्रभुना नंगु असुकी मतिंग नुसी प्रभु जीसु कृष्ण कोर्स सिबिखे बसे नंग एकी दमकतनी अखोइबु कनिंगाई की दमकतनी अदुगी दमकता ईश्वर असुकी मतिक कन खरगो वार्निंग असे पि ईश्वर की मिशन नकोइना हाना मीना खंगदुना पास्टर न सेरान तोरान बाइबल नि मतुंग ताक्तदुना नकोइना मकोइना ताक्पि तंबिरिबसे चुमी हाइदुना चप्प लैरम तारगसु नसी एगी वपाउ जे ताब तारगदी असुम जे खंगदा नकोइ थोपिरो अदुगा असुम जे थिदोपिरो प्रार्थना तौरो बाइबल जे थिदोपिरो मीना हाइबा इनगदबा मतम नत्रे बाइबल ना हाइबा बाइबल ना ताक्पि तंबिबा दुगी मतुंग सकदबा मतमनि थोपिरो हाइबसे मसिनी थोलक्तबा तारगदी बाबिलोन अदुदा फंगदबा सैना खोलदो नंग सुसरु यागने ए थोलक्तबा ए सुसरु यागने मसि यादनियागी दम ईश्वरना एखोइदा हाना खंगलिबनि अदुना पिबिरिबनि इस्नाउसा अदुगा महांगमोंदा फंगदबा मागी मराइबक्सेको करिनो हाइबसे एखोनि वर्स आइटा याम से लोन वर्स आइटन जे नखोइना चैप्टर आइटन जे लोन पाबो मतम मागी मराइबक्सेदा लैरबनि अदु आइना therefore her shall her plagues come in one day माकी वाइनबा माकी प्लेक्स अचे नोमदा लाखनी है death and mourning असीब अमसुंग तेंखाबा जे famine चटांगबा she shall be utterly burned with fire माइना को नोरक की माइना माकसे तुमना चाहंगनी for strong is the Lord who just her mahapu waliba ishor de soki mating mapangan kali 9 that the kings of earth who have committed fornication and live deliciously with her maga ko nuaina luxurious oina hingba aduga mahaka oktabi toba prithvi sarka khudima se masina haisda masina shall bewail her magi damak tin thagani and lament for her when they shall see the smoke of her burning magi asakpa adu sakpodo uba matamda mokhoi te thagani prithvi da laiba ma bu support or mi sing dana no de kan oh ai koina aram ba support or me masi phatabani ya se ai koina khangani adu matamda it will be too late to sense too late to repent ai koina ishwar puni hongwa sang de ba matamdo asuki mati thilabini isnaw samasini akunda revelation 16 ke 19 da aroi bi ai koina 7 prabhu ji sukrita latne da ma ki asumba ase reject towiba mission adu da piba saina ko tare lai adubu tare adugi aroi bi saina ko adu mangon da direction mangon da piye sumna 16 gi ai pa jara ke item da yi hore adubu 19 da the great city was divided into 3 parts babylon has saru thono khaido kare the cities of nation fell prithivi ki lairiba sarsing ase ture kinthare and great Babylon came in remembrance before God. As over Babylon, Octavi Babylon says, showing Mamma and Singale to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his Lord. Maki assault Tamtina Sawiko, you ado Mon the Pinning Agidam, Dandi the Pinning Agidam, be there. 7 plague, when the 7 plague is a queen young Batadi, Babylon, Sumak, Marina never surely hide in the mission. Adoga, Masigi Matuna Salib mission, Aduda, Masigi Sana calls in the say. Sinausa even atuna equina which is matam lady atuna eki aroi ko warning the Babylon kanano have say Bible matun equina khang aduga ma ki daughter sir sahib se kanano equina khangre ma ne tapi tambi but tradition adi ki matuna Sunday ki matun indora mana tapi to Sunday na tab Sunday je show ya sem sab kama me na the potha banu me te pasi ki matun saliba atop denomination lady pam yam sing se masi busini isnausa nakoi haiba Babylon asigi manung chanduna leiramba tarati ai aroi ba apel please come out of her ishon ai gi mi ai shona ko nakoi khangda dunai ko ne in bakal shu shaw khangda na tawa pa bishona copy adu bo hoji chu khangna madigi mating chatta taragri shona ai copy roi प्रार्थना तौबियो ईश्वर असुंबदो करिनो है प्रभु जीसु क्रिस्त मोंदा चंबियो मागी मखोंदा तुजो अदुगा हाइजो अदु मतमदे ईश्वरना नमोंदा असुंबा से फोंबिगनि हेना नखोइना असुंबा खंगिंबा तारगसु हेना इखोइगा हंबिरो खंगदब चमंगदब लेरगसु इखोइदा हंबिरो इखोइना ngamba matengdo pangjake इखोइना यामाहि हाइब नथि सिनावसा अदुना रोइबा कोल से तारग खoi थोपिरो हाइबा अफबो पावसे नहाना खंगबदा नतना अमंबदा लेरिबा मिशन असिदा शेयर तो अमंबदा लेरिबा मिशन असिदा तापि तंबियो मखोइजो असुंबा दो चनियाय हेंग सरगदा अदुमाइ तो तारगि नंगोंदा सु इशोना crown amma हाइबदो पीगनि इखोइना रोइबा इशोरा तारगि तौसे sagada leida ipaisha nam thagasare koina ngasi Babylon amsung mahaki you fornication mahana phangata badandi mahana tapi ba aranda sing si kari no haching maram de kene takre
aduga nahaki aroibagi final call sina asiju tare ipaiso aina hojik ki message asibu taraga yengliba sinausin atuda Babylon da leiramba tarabsu ipaiso amamba atuda paki sangsa aduda leiramba asaki matinangna pamdaba Bible gi orate nabi mutaliba search asida leiramba kya yawo sipa sumba setaraga dahana makoi gi thamoi ngambidana honbidana amamba sidagi ngandana bida purakpa ngi ipaiso makhatarpa aiki makhatarpa message indasna hangale view Prabhu Yishu Christ Amen.